životinjama, kućnim ljubimcima, danas je i konj kućni ljubimac. To je prvo što trebamo zapamtiti. A i s druge strane imamo onu obavezu, a to je prema državi gdje imamo vojno-policijske pse, znači pse koji otkrivaju drogu, eksplozive, isto tako pse koji pomažu invalidnim osobama, psi tragači. Znači to su sve zapravo državni psi koji imaju velikih problema da prelaze granicu i to se upravo na neki način i taj razgovor započeo jer je bilo problema recimo nekakvu sofisticiranu operaciju napraviti kod nas jer nije bilo opreme i onda je to trebalo upućivati van. A onda nastaju problemi. Čija je životinja, Ministarstvo unutarnjih poslova, vojske i tako dalje. A i s druge strane isto tako je obaveza lokalne zajednice da se brine o onim životinjama koje su napušteni na ulici. I tu je naravno bio interes i grada Zagreba i Ureda za poljoprivredu i šumarstvo sa gospodinom Emilom Tukom na čelu, gdje su oni svi to zajedno u suradnji sa nama i sveučilištem, to moram naglasiti jer mi smo imali tripartitni zapravo jedan ugovor veterinarskog fakulteta, dekan profesor Dobranić je tu, gdje smo zajednički rekli idemo napraviti Zagreb referentnim mjestom za ovo područje Europe. I sad smo vrlo blizu tome, a moram naglasiti nije to samo oprema. Gdje se sada intenzivno ulaže u edukaciju stručnjaka, pa imamo jednog kolegu koji je u specijalizaciji kirurgije u Europskom koleđu, a drugi kolega na 3 godine otišao u Sjedinjene Američke Države, u Athens, Georgiju, na edukaciju iz specijalizacije, odnosno kirurgije, kirurške specijalizacije. To je ono, kada se oni vrate, onda bi tako trebalo zaokružiti polako taj cijeli ciklus. Znači, građevina, oprema, ljudi i onda imamo jedan prostor gdje će polako pacijenti dolaziti kod nas iz okolnih država. Taj trend se već pojavio. Prije 2007. gospodin gradonačelnik i ja smo razgovarali, uglavnom su svi bježali, to se sjećaju, u Sloveniju. To je bio standard. Ovog trenutka možemo reći da primamo pacijente mi iz Slovenije. Evo par riječi od dekana, još možda za kraj. Pa evo, ja mogu reći, potvrditi ove riječi od profesora Matičića, kao čelnik ustanove, kao dekan, ponosan sam što evo možemo zahvaliti gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću, što nam je izašao u susret prije 5 godina od ta ideja kad je krenula. I sad evo imat ćete priliku vidjeti dokle se je došlo, a pogotovo me to veseli što evo 2013. 10.6. nam dolazi Europska komisija EAEVE-a koja će kompletan veterinarski fakultet procijeniti, proanalizirati, to je drugi puta u 10 godina, da one dolaze k nama i nakon toga kad to prođemo, a nadam se da ćemo proći, bit ćemo jedan jedini fakultet na području bivše Jugoslavije, osim, ajde dobro, Ljubljana je prošla sad prije par mjeseci, koji ima znači, dozvolu od EAEVE-a za rad, za kompletno bavljenje veterinarskom medicinom, edukacijom studenata, edukacijom veterinara i želimo da veterinarski fakultet u Zagrebu bude jedan od centara izvrsnosti za edukaciju ne samo veterinara i studenata iz prostora bivše Jugoslavije, nego i šire. Hvala vam lijepo. Molim lijepo.